ka jingyo UMLA batray baru bam song than kare ga jingkar khu ka bakraw ya ka shnong baro ka wai namar ki kampan roiru ki to de ki klor ong ki nong yalam shnong jong ka lom paring ha ga sngi bo UMLA ka than ba sanbor shulai ula let ban jurep ya ki light leak project ki bakat shaka khatwei klor tingka halowa lom paring ha ga ni si sa jan uba sanbor shulai ringkat ki officer jong ki tanar ba pher ula let ban jurep ki light leak project ki bakong santam ki badan ha ka te ka than ba kenthop ya ka hospital ba shpojing thia lani ka urban primary health center bat ka surak ban poi shaka jaga sumar man khamsuk habadan kam ban rung ki ambulance ni ki kalikit nongpang ha ka jo ka por ula let ru ban jurep ya ka surak shnang ban let sha jaka thang briu jong ka sengkhasi kumju shau lom jing tap jong ki muslim ringkat ka jing don lang rang ba shnong secretary shnong ki rang ba dong bat kumju ki nong yalam seng ken thei bat ki we uba san bor ula pen pau ka jing kemen ban yo I ba ka kam kala ya stat shakman habaya dei bat ka jaka ai jing sumar kabla te ha ka jing lut ka bakat shaka sau kulur khalai lak on pendap no hau no pra mentau snam khadang ban sedang no ya ka jing shakri ya ki pat ba ka te ka than ngara prinsip lain di ardor warsunong do so polum paring layan lang rabasong skeptisnong ki rang badong nagliang presiden sekretari jo sekentei lumparing ki member layan lang te nomor ba akan kini ki ongoing construction kapangilan jua mentan nambang yakwa ahi baka kam kan long bakin pindah pintai kata kada jimut bangion inspection te ngasuban ai kubule ki ardor bersong badi rasingen thai opor lumparing kira patong baro play don lu kira kam tam na galiang joka health department ko rumbai barong STU banong room bolong GE Belayadon nagaliang pludi la doni GE National Division Babujan dia lai assurance kakaliang ka health department barkadero ka jika ka surprise inspection lani ka joint inspection kan yarap u bat stat ya teman-teman hadin ke jinga jingo ikada ka primary health center jong lumparing ka badon sipojing tia bat kalong lai malah kaba nagaliang juga health department lumbai kong rumbai badi GE kili ai ka assurance bagumno by December lala banhan obar no saka snong saka sengenthei kaba mun supai ba bagin pli no ba na ka mini hospital kabadon sipojing tia bagian jungo kalau ngubus tenar beraju ka por ngilean jungo ro ga approach bu nomor manang dari bentak bananeng naga entrance kinwan ki nong sistem sebelum berbar kita buat di orang itu dah kejar bagnan mau luar rumah ni ba boleh petang kelas nong mentan naga yang di department kan seperti yang neka ya kan neka link road bahkan poi pada apa ke kampus jongka hospital kanang bak tiba wan di ambulans dua inong pang beham sistem poi yang tu te ngilan jungo ru yaki we di surak akan ada senong lumparing kata aqueduct channel ru kadon di trace di channel ru kiton te kasangsion hi akan ada urban primary health center jong ada ka senong lumparing pelun borokoi kalong saukur kat lailang arpan ajar parki diki aqueduct drainage system kibalasna na du top saulum dorbar hadu hana hi lutong bes bobai murai nang tagaran ruki link road kiba apolum dorbar kiba punya so jaga tai kamensai new colony de kini kiton adu lightly gini surok peludi kamu play kumtu kana gawai kaban poisa napdeng senong kapapadun surok kidon di footpath nang tu nak main road ka sajoin sa du ying jo aso pabensai sa ying jo ba DJ One Car apa lum dorbar kada kawai pat nawa singyar kate lum dorbar neng nang turu kan join kan link na po ka existing peluru road
kan poicha du ci tem jongka jongka mensan room hakaba kitu ki yeng ko ba ndru ko nyo ko tam ki yeng ibram habia de kejat mentakan kin sayo no ya ka surok tadi bakai kan kum kali hayeng kadon ru kan ga we napo napli road alum dorbar pedeng nang taipat sadu si ju kong hasina thaba kitu ru kum banyo ko prapo ki yeng iba na du ndai ki ya kejat mentakin yo surok kali baki kali kan pensuk eki kan poe hayeng bat dang ta halum jing thangil on jungo surok approach road naga existing Peludi road baki onggasan bor sulai road nang tu de kan pensuk ya ki nong nikjat dong thang la nang liang Peludi kala sina tu kan ling habaki lasuk nang liang senggasi kilasuk habaki let ban thang ya ki bait baton jong ki badu noi zaman simbrio de ki kali ki bakit lakat ki bakit yeding thang ki tiar ki babun ki babun kampor thang ki lasuk apa hadu jangan thang tekini ki perlok muslim ki jongiru ki muslim jongiru baki ongga laban gabarstan komiti ki ru ki layak suk ki laban poi ki kali kali amburan sebaki laban lecep syatu te habasim kulum lang ya kini baro kini jing tray ya ka health department ko baki ongga urban primary health center bat kini ki surak Peludi ibadan hadu santali ongoing bar pentrai shat bat na leng Peludi ru ki ong bukumno ke health center by December ki sahan awar lo ini opan pentrai kamno ya kana berta kajing don kap ni pai ba kamtam halum paring pelun pro boy ber laidor morisno ki baduk masuk kamtam kalong ke jing ngarap ko bakrao ka ko kia banyo jing sumar bat kap ya ka kiladon ruang tu ilan pet ki jaka khulung nang ta ki jaka tia jong gitu baladap khulung nang tang bapang bastom gidon nam ta sinrang san tia kan tais kan san tia badan lang ka left ru ben suk kinong pang te habasim kulum ya gidi tray jong ka health department bad ya ka jong Peludi department gidi bang pentray shat nak le Peludi ru by next year umno hobnai ba jong sinem ban lala ban IT no bagi la ban pli no nang berta bagi ba lala kam tapi pen kulum lang gini ki ongoing gi pemerintah hakan songlum paring pulun burapoi kilong kadwai kror supply lak prapulai haka tengah soban ai kuble kerpang ru yau honorable chief minister jungi ba konran sangma bat kham tam iba prestun tensang iba dui no yangi ya kana konsumsi ya ka konsumsi kejong bali dulu ya ka state borok koi agak bapi kada sorkar MUA 2 MDA 1 hadu MDA 2 umdai tang na konsumsi kejonga le hapuro udah state di national highway pin pai surak ki pun bahar ki pau hajar crore kaba iba prestun harangkat chief minister bad harangkat deputy chief minister ba sia bahalang haru ki dhar ki de trai sto monora bon ki se skim pedroi ti soban ai kuble nadu chief minister nadu iba prestun ko Peludi minister nata nakaliang jong ba iba sia bahalang dhar iba ai ba ki jirap yegi nagban ba ban sinaya kayo hangtay hapo lum syat si kejestris bat katay kayo hapo yodak laban badru nasoban ai kuble ba ya kaneka primary health center ni ka mini hospital ka bagiwan juwa mentan kadai kapor jong balong health minister ba James Sangma hagi sistem ki beladap ngasoban ai kublei ba James Sangmaru iba hakasi ba ya shong meeting hapor bakal apoy ka file wood hapor san minute ya Aisha Sipela ya approve sindon ya kadai ka ski te kini ki baro kini ki jingkur hublei tengah ngasoban ban aingu yoblei ubah yalam nanti yangi boleh yang meneliti yang aku memilih pergi nong kit kam sedong kit kap yang sedong naduki dorwar sedong sengken thei yang badong bat nak liang ke department juga health baru ground food juga health department baru ki ground food juga Peludi department ke ba lengba jopi ke ba kini ki long bat ngisongu yo boleh ba demo bayar nanti bukan ku yang ini bagi ini ki skim nam tak jingbit jingbiang ba jong ke konsumsi angna po lumparing kamta lumparing ba konsumsi berokoi pun ada kata
de kumbang ala ong mentan nilai I kalalung 80% ni kana health center dan di mini hospital 80% kapiludi rut lai I kumtu kabakin sa selang no nang ne katai na po senggasi next week ya kana approach road mun poi hospital ke selang no nang tai kata jok approach ng senggasi ka tugala jandep lai I muslim johi nak piludi rupai kuno kumno bagade ka surok berkapta makana ka puar baka mentra ka shit ka si 50 shit ka slap tika ka jing pentut jong kamariang ru kawai ngai skamba mo ublim kur huban aino ya ka jing ya ka ski ka shit ka shai nang ba kumbala ya target by next year ya ki surok Februari pendep bat ya ka mini hospital au Desember matau sedam yo ban pendep yang juga tu personal yang juga irang bakdom juga segentai ngimla pan klempet pau ke jing semua bakal ambil ini terus ada badang sedang dengan ke urban health center ke mau nak pos je kenduk meeting sekot stage po ye pan ya keren ini ke kabat di klempot seni ba mental seni ibadah alam hidup ke kedehi ka ai ka jingnya terilang ka dekat teamwork ba ngaduk kirang bakdom bat nakaliang juga bala sim sitam andai ka kam ba mentaban ong ban yo mar ke kam tam ne so andai ka jing tristom nakapor ke jing kendu iki he ki han ka jing kendu iki official department ke hel bat kum ju ke pibli pai kum katai ka surop entai hapo dur ka senggasi kaban approach road kaban poi dulum di sang katur ni kram kapal aslam ba dan rei sampai pekat bakatur ka la long kam te don Asia nakaliang sinong nilong da pram sia nak mantau MA nomor ba ya pilai kan ka building ke baro ka de jimara jo MA bani tang tahi ni ba don ko ka sinong on behalf of sinong baro ko ni ai ka sinong bakla ya kena ke indur stadium kan nilai mensua ka dek ba kongreng sa untuk andre ni kan poi perkat ba kum kana ka indur ni yo ke kalau gajing jalan nanti jam boleh na jerom bangi hap no sip hiro ba ini ba ke bangi don kam kum kustom ka ulang te sibun ba ndai tangata kanik senong ka dek balasa dia na do mensua ke pon mensua di don ba pek ndai don ba menta kustom yo mentale mendai tama mentale dan si persajeng MDC turu gelaan terai lanang mentake dan program stay turu gelaan nang jeung terai kalau ini ko kesnong kalau ka jeung mentake beklan dengan saingin kum ki nang senong na dai ide hiban kan pawe ka jeung semua beklan Hang senggasi tak mesti. Dia lama view. Lama. I like it. Hang Muslim.